Iyaba ari muri Afurika ibi twari kubyita amarozi. Mu gihe kitageze ku minsi ine yonyine abatoza batatu batoje Manchester United birukanywe kandi birukanwa uko bagiye bakurikirana mu gutoza Manchester United. Jose Mourinho watozaga Fenerbahce yirukanwe na Fenerbahce muri iki cyumweru. Ole Gunnar Solskjaer yirukanwe n'ikipe ya Besiktas yatozaga muri iki cyumweru. Erik ten Hag watozaga Bayern Leverkusen yirukanwe muri iki cyumweru na Bayern Leverkusen. Jose Mourinho yatoje Manchester United kuva mu mwaka wa 2016 kugeza 2018 ahita asimburwa na Ole Gunnar Solskjaer wagajeje mu mwaka wa 2021. Utabariyemo abafatega ikipe kugira ngo idasigara aho nta mutoza ifite, Ten Hag niwe waje mu mwaka wa 2020 ayigeza mu mwaka wa 2024. Akaba si Ruben Amorim niwe utahiwe. Aha yaba ari muri Afurika bari kuvuga ngo babagereyeyo. Komeza ubane nanjye, turabakunda. Nyinde Adalberto, don't forget subscribe.